أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı kılmışlar nasip etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizge Kur'an-ı Kerim'de min tilegen nersegine bu dünyada buladı, min tilegen şeyine bula. İnnallâhi yehdi men yeşe. Allah Teala tilegen kişini doğru yolga çıkara, tilegen kişini adaştıra. Şu an göre aytti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir dua olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullanan bizge de onu kaldırgan. Allahümme inneke tu'izzu men teşe ve tuzillu men teşe. Yani sen kimni tileysen yukarı derecelerge çıkarasın, kimni tileysen tübenge düşüresin. Ve terzuku men teşe, yani kimni tileysen rızıklandırasın bir gayri hesap, sanat bitirgisiz derecede. Şuna göre İnne qasamnakum fi ma'işetikum di Allah subhanahu teala. Biz sizni kısımlandırdık turmuşunuzda. İnne qasamnakum degan şu ayet, yani Ahmet Hoca Yesevi Hazretleri bir katı özünün divanı hikmetinde de kitire kişi de men şunu elektrip qalaymalı, men teginde baraymalı, men bu dereceni elektrimalı degende inne qasamnakum deb Allah subhanahu teala bizge bildirdi. Kısımlandırdık sizni. Yani kimnidir bay kıldık, kimnidir yarlı kıldık, kimnidir dereceli kıldık, kimnidir derecesiz kıldık diye. Allah subhanahu teala. Kur'an-ı ayet, Kur'an'ın ayetinde. Şu an Kur'an indi de şik bulurga tiyiş tügül, edem balasında. Allah Teala yehdi men yeşe. İnneke len tehdi men tuhib. Yani sen doğru yolga, hatta en yaratan kişilerini de doğru yolga çıkaralmışsın. Ya Muhammed de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geyte. Allah subhanahu teala özü doğru yolga çıkarışı. Sen rızıklandırışı tügül, sen Allah Teala'nın şu sözüngene jetkiriş. Ayet Allah subhanahu teala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَادِ. Yani Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunda ayette وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَادِ. Özünün nefsisinden çıkıp söyleşmiyor oldu. Özünden özü söylemeyi innehu vahyun yuha. Yani bu minnen kelgen vahiy, o şuşunu sizge jetkiradi. Çünkü bütün nersede Allah Teala'nın iradesi bilen gina. Bütün nerse Allah Teala kuşuğu boyunca gina. Edem balası eğer de tekebbürlendiyse min şuşundi derecede Allah Teala yoluna kişini şakıram, min şuşulaya kadar Allah Teala'nın neşik diyeyim bendesine rızıklandıram, min rızıklandıram, minana yardım ettim deyip ayttıysa bu kişi harap buldu. Çünkü biz min deyip aytırlık derecede tügül. Bari tek Allah subhanahu teala min rızıklandıram, min doğru yolga çıgaram, min İslam'a getirem, min İslam'dan çıgaram, mürtet kılam, min sizni kişi item, selamet kılam, min sizni hasta kılam deyip bari tek Allah teala gine ayta Allah, min deyip. Kalganları biz nerse deybiz. Biz Allah subhanahu teala'nın şu kuşkanı boyunca, Allah Teala'nın işik bizge yazgan boyunca yürüyoruz. İnne qasamnakum. Biz sizni kısımlandırdık. Birbirinizge künleşmeyiz, hüsütlenmeyiz diye. Şu an Kur'an'ın ayeti de var. Min şerri hasidin iza hasad. Ya Rabbim, hüsütçü kişinin hüsütlü bendenin hüsütlüğünü bile biz Tatarca kara künleşi bilen, hüsütlük bilen kişi de öterir derecede, aşağı öterir derecede hüsütlüğü bilen künleşip yürütüren kişiye hüsütçü diler. Şunun hüsüdünden, kara yanıp künleşiğinden sana sığınam ya Rabbim diye. Kara yanıp künleşken kişinin şu zararı diyor mümkün kişiye. Şuna göre hüsütlenmeyiz. Birbirinizden baylığınızga da, birbirinizden derecegizge de, biriniz bir orunda durayken onun oruna kızıkma. Senin ana Hoca Nasrettin aytap et, oturgan orunun özünneki yakşı deyip. Bir sıt maqtanap etdi. Men de sultan bolsam şunu işler edim, tegesi vezir bolsam bunu işler edim. Oturgan orunun aybet deyip. Bu orundan qo'zg'alsang, qoya barog'ini bilmezsin tege. Allah subhanahu teala sana berganini rizo bo'l, shukrona qil. Chunki sen o'zingning tilaging bilan bu dunyoda bir narsada bo'ldira olmassan, illa magar Alloh taolaning tilagi bo'lmasa. Bak, eğer de biz tilesek, özümüzgene tile turgan bulsak,
Менә авырып китәбез. Салкын тия. Салкынны тидертермәс идек. Алла Субхана Тәала безгә салкынны тидертерә. Чөнки шундый рәвештә яраткан кешене. Әгәр дә без исламга бөтен дөнья, бөтенесе килер иде. Алла Тәала әйтә бит Муса галәйһиссәламгә, я Муса галәйһиссәлам әйтә, я Раббым ди, ник бөтен кешене мөселман кылмадың ди. Я Муса ди, теләсә мин бөтенесен дә мөселман кылыр идем ди. Ләкин бөтенесе дә шул кадәр тәртипле мөселман булса, мин аларны юк итеп, гөнаһ кыла торган кавымны китерермен ди. Ни өчен? Тәүбә кылып, гөнаһларыннан гафу итүнүз, җылый-җылый сорап тәүбә кылып, миңа якынайсыннар өчен ди. Үземнең гыйззәтемне, Әл-Газиз дигән исемемне күрсәтер өчен. Үземнең Әл-Гафур дигән исемемне күрсәтер өчен. Үземнең Әл-Гаффар дигән исемемне, Әт-Таувабур-Рахим дигән исемнәремне күрсәтер өчен шушыны кыларым ди Алла Субхана Тәала. Шуңа күрә Ар-Раззак дигән исеме дә Алла Тәала ризыкландыручы. Әнә шушы Әсмаул Хуснәдән күрәбез. Алла Тәаланың исеме шушы затларыннан, исми әгъзамнан күрәбез. Әгәр дә адәм баласы үзен үзе ризыкландыра торган булса, әлбәттә ул ач булмас, ачлык булмас иде дөньяда. Алла Субхана Тәала мине ризыкландыручы ди. Балаларыгызны үтермәгез ди. Вала тaqtulu awladakum min khashyatil imlaq. Балаларыгызны ачлыктан, куркудан үтерә күрмәгез. Нахну нарзукухум ва ияkum. Без аларны да ризыкландырабыз, сезне дә ризыкландырабыз ди. Безнең теләгебез дә ди. Теләбез икән бөтен кешене мөселман кылабыз. Теләбез икән ул кешене диннән чыгарабыз. Әнә гомер буе җыри, шул кадәр намазда, шул кадәр тәкъвалыкта җыри дә үлгән вакытта кафир булып үтеп китә бу дөньядан, Алла сакласын. Ни өчен? Алла Тәаланың язганы шул. Димәк ки, Алла Тәала бу дөньяда күрсәтә. Әнә кеше гомер буе мөселман булып йөрде. Ничек йөргән? Кыланып йөргән, рия кылган, тышкы сүрәте мөселман булган, ише шайтанга ияргән, нәфсе шайтанына ияргән, табынган бер зат булган. Сез күрмәгәнсез ди. Сез аны белмәгәнсез. Алла Субхана Тәала min ди сезгә инни акрабу мин хаблил варид. Мин сезгә шушы муен тамырыгыздан да якынрак ди. Шуңа күрә мактанмагыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи хәдисе бар. Гамәлегезгә таянмагыз. Мин намазымны укыйм, мин уразамны тотам, мин җәннәттә инде дип гамәлгә таянма. Алла Субхана Тәала бер көн сине адаштырып җибәрсә, Алла сакласын. Алла Тәаланың рәхмәтен сорагыз, я Раббым, үзеңнең фазлы рәхмәтең дип. Чөнки Алла Тәаланың кудрәтендә бөтен нәрсә, аның кулында. Берсе Алла Тәала шушындый Алла Тәала кушуы буенча бөтен нәрсә Алла Тәаләгәнеке дигән бер төшенчәдә берәү килә дә инде, берсенең алмасын үзе башлый бакчасыннан. Хуҗасы чыга да, син нишесең ди, нишем ди. Бу Алла Тәаланың алмагачы ди. Анда Алла Тәала алма үстергән ди. Мен шушы Алла Тәаләнекен, мин дә Алла Тәаланың кулы ди. Мин дә шуны үзе башым ди. Теге инде туган балаларын чакыра, ниләрне чакыра да, чыгыз, тотыгыз, бәйләгез ди шушыны ди. Теге каракны бәйлиләр дә, алмагачка бәйләп куялар да, китерегез бер таяк ди. Таяк белән теге кыйный башлый инде. Теге кычкыра башлый, Алла хакы өчен ник тиясең миңа, ник шулай сугасың ди. Таяк Алла Тәаләнеке ди. Син Алла Тәалә кулы. Мин дә Алла Тәалә кулына Алла Тәаләнең таягы белән сугам ди. Шуның кебек, ягъни бөтен нәрсәне дә Алла Тәаләдән дип кабул итәбез дә, ләкин харам эшләрдә белеп торабыз. Нәфсе шайтаныбыз бар, үзебездә җыри торган төрле рәвешләрдә кытырта. Күнчелеккә, яъни иң кабахәт хөсетлек, минлек. Бу Иблис ләгънәтуллаһи галәйһи. Иблис бит нәрсәсе белән кафир булды? Ул бит Алла Тәалә син юк димәде ул, тәбәстәгъфирулла. Алла Тәалә синең кудрәтең юк дип әйтмәде бит ул. Нәрсә диде? Мин сиңа гына табынам диде. Алла Тәаләгә мин сиңа гына гыйбадәт кылам. Бу Адәм галәйһиссәламгә сәҗдә кылмыйм диде. Ул сиңа ширк кебек була бит инде дигән кебек әйтте Иблис. Ләкин Алла Субхана Тәалә нәрсә диде? Шушының белән кафир булды ди. Ни өчен? Чөнки минем әмремне тыңламады. Кайберләре хөсетлек белән Алла Тәаләнең әмреннән, буйрыгыннан җирак булып, үзләрен минлек белән шушы Иблис ләгънәтуллаһи галәйһинең бер горурлыгы, мәгърурлыгы, тәкәбберлеге шушының белән адашып китәләр. Шуның белән адаштыра. Кемнәрдер инде әлбәттә ялкаулык белән.
Kimlerdir Allah subhanahu teala'ga şunu anlamavlığı bilen, kabul etmevleri bilen Allah Teala yaraklaştıra, adaştıra. Allah saklasın. Şuşlardan biz Allah Teala'ga sığınırga tırışabız. Ya Rabbim diyoruz. Allah subhanahu teala'ga dua kılıp Allahümme Rabbena türlü sataşılardan sakla. Allahümme ilimni birsen de gamelge kuyatırgan, gamel kılatırgan ilim bir ya Rabbim. Allahümme Rabbena ahir soluşlarımızda da iman bilen ötüp gidergen nasip et. Dili bizge ya Rabbim iman salıp Allahümme Rabbena şeytan vesvesesinden jirak tut. Hemme bizim de tekebbirlikten, hüsütlükten jirak tut ya Rabbim. Hemme bizge de senin süyüklü doğru kulların bulduğumuzda nasip et. Rabbena etina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabnar. Allah.